मणिपुर टॉप चैनल की मैकेदी की मरुएबी ई पाउसंग मियाम थमजरी अहानबदा अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट बॉम्बिंग क्या सतखरे ईरान से अटैक क्या सतखरे थर्ड वर्ल्ड वॉर लाकद्र मी पाइनरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ngarangay anganba mafamda matamda Iran da leiba Fordo nuclear site yauna puna nuclear site ahumda fighter decision aduna shakti leraba bomb ke haita duna attack sakri United States of America na nuclear site ahumda bomb haita duna attack sakhi ba dugi pakumot piraduna Iran Israel gi masing yamlaba missile attack sakaduna miyoi kya aso opana ngri hawkiba numit mangani dagi na tarani mamang dagi Iran amad Israel gi marak sona riba lana sida Israel gi mai kaida Maikay lepna duna United States of America na Iran gi lairi nuclear site ahumda fighter decision duna bombing attack sa takhiba sina Middle East da lairi ba ungkhana ba si malem gi mapham kyara sandorak tuna ahum super prithvi gi lanjaw tholagadra haibi gi malem gi miyam sawna mi pai ba puna hali United States of America gi White House da gi thadurakpa President Donald Trump gi woro lamana amada Iran gi nuclear site Fordo Natanza madi safan United States of America na bomb thada duna mai pawn attack sa takre ete adu sa takhiba America gi fighter jesing Iran gi air space ta halak pangangkre ete adu bu mai pawn sa takhiba bu US President Donald Trump na lanmi sing bu thagat pa pong dura dun hai haribe ete asi malemasi da lairiba tuwan malaibak sing gi military amata pangthok ngamdaba ete amakhalamani Masigidamag thawna leraba America gi lanmi sing bo hainingai leitana mahaki maikei digi thagat pa phongdoki Donald Trump na makha tara dun hai ngasi chatakhiba attack asina Iran parama pangsingadabani karigumi ingta pa santi gi lambida Iran athupa matamda laknana bohonadrabadi makha tana USA na Iran gi mathakta akanba air strike kya ama sathagani haina phongdokre Nakalamromda America na Iran gi lairiba maru oiba nuclear site ahumda fighter jet sizinaduna bomb thadaduna attack satakhiba dugi pakumoina Iran Israel gi mathakta mapangalamadi shakti lairaba makhal makha kya gi missile kapsinduna landakri America na Iran na bombing attack satakhiba dugi matung pung ama phadringai Iran Israel gi mathakta missile kapsinduna attack satakhiba duda Israel gi masing yamlaba miyoi kya aso apanangkri hari media reports gi matungin Iran Israel gi Tel Aviv amadi Jerusalem da missile kapsinduna attack satakhiba duda miyoi kun hena aso apanangkri hari Iran gi nuclear site America na fighter decision aduna bomb thadaduna attack satakhiba dugi punsi da kawba ngamloidaba laman Iran sungsoi soidana khungki gani hainasu Iran lenga ki meke digi makhata na phongtorakli nakalamoromda Iran gi nuclear site ahumda America na bomb haitaduna attack satakhiba du yaning da phongtoladuna United Nations Secretary Antonio Guterres na hanadagi Iran thoktuna lairiba reason asida hen Iran asibu makhata na pakthok sakthok honanawa United States of America na hotnare haina pena phongtorakli UN gi Chief Guterres na maki official social media X account thadorak pa orolamada Iran gi mathata US na satakiba thawang si international peace and security da hakthengan singnabagi thawamani hawzu Iran amadi Israel gi marakta thokliba lanjaw si hena pakthok sakthoraktuna Middle East region na tana Malaysia lairiba mara leijadraba miyoi kya gi punchi da awaba si theng kya mayuk narakpa yai haibadu phongtorakli Iran amadi Israel gi marakta sumna ungkhana badagi hendoraktuna missile attack amadi bombing attack sathaduna asoba lanpam ama oirakpa yabigi phibamda lakliba sida malem gi tuwan balaiba kya gi lusingba kya su Iran amadi Iraq ki maikaida miyeng kya thawnarakli Hamas Saudi Arabia Qatar Oman Iraq Russia China United Kingdom European Union France Germany Italy Switzerland US Democrat Japan Australia New Zealand Mexico Venezuela Cuba Chile amadi India na singwa tuwan malaiba kya digi khetnaba wakhalon kya phongtoknarakli America na Iran gi nuclear site ta bomb thadaduna attack satakhiba thawng adu yaningdaba phongtokraduna Russia gi President Vladimir Putin gi lairiba Security Council gi deputy head Dmitry Medvedev na sabsaba maming wata phongdokpadi tawdana tuwan malaiba kya gi makai digi Iran nuclear weapon pinana bi tharang tawduna lairi US na Iran gi nuclear site attack satakhiba duna hairiba nuclear site sing asida yamna sauna amanga ta tuwan khibat ngamkidi US na attack satharabasu Tehran na nuclear weapon sing siam sabi ki thabak makhatana satakhigani hainasu US ki mayukta Iran na mating pangsiladuna phongdorakli yari amarom na Lord ki bakaba police ta yorakri
ꯄꯥꯎꯕꯤꯇꯦꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯁꯝ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯗꯤꯔ ꯃꯤꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯁꯪꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯈꯥꯕ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯂꯩꯈꯨꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯁꯝ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯗꯤꯔꯕꯨ ꯂꯣꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯈꯥꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯁꯝ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯗꯤꯔꯕꯨ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯤꯡꯒꯣꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠ 27ꯒꯤ QRTꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯀꯧꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯣꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯈꯥꯕ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯕꯣꯏ ꯆꯍꯤ 35 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯏꯕꯣꯍꯜ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯤꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ 27ꯒꯤ QRTꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯁꯝ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯗꯤꯔ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟ 13ꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯈꯥꯕꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯗꯤꯔ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯖꯨꯟ 15ꯗ ꯐꯨꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯖꯨꯟ 13 ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗ ꯐꯨꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟ 18ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯗꯤꯔꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯃꯨꯔꯧ ꯅꯧꯔꯦꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯅꯨꯡꯗ ꯐꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 3ꯗꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯒꯥꯔꯤ 5ꯁꯨ ꯐꯨꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈꯥꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯣꯡꯕꯥꯂꯥꯠꯄꯝ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯂꯩꯁꯤꯡꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯊꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 7 ꯇꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯌꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ 2, ꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯦꯝꯕꯔ 10 ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯣꯡꯈꯤꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ 232 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯕꯤꯖꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯖꯨꯟ 12, 2015ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗ ꯂꯟꯗꯟꯒꯤ ꯒꯦꯠꯋꯤꯛ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯂꯝꯊꯨꯡꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯨꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯍꯃꯗꯕꯥꯗꯀꯤ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥꯚꯚꯥꯏ ꯄꯇꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯏꯌꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯣꯡꯕꯥꯂꯥꯠꯄꯝ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏ ꯆꯍꯤ 22ꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯊꯨꯡꯂꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯨꯡꯂꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯕꯨ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯉꯥꯏꯅꯈꯤ꯫ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ MP ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ MLA ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯌꯔꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ, ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯁꯨ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯠꯄ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯂꯩꯁꯤꯡꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯄꯨꯝꯊꯟ ꯊꯟꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯕꯨ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯁꯨ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯃꯦꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯔꯒ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯈꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ PK ꯁꯤꯡꯍ, DGP ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯁꯤꯡꯍ, MP ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ, ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ACꯒꯤ MLA ꯁꯨꯔꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯈ꯭ꯔꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯛꯈꯤꯕ MP ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ 2 ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯍꯃꯗꯕꯥꯗꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯁꯇ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯟꯗꯛ
प्लेन कायबगी लेबक थीब थाउदोक्ता मणिपुरदगी केबिन क्रू अनि थौबालदगी नंथोय अमदी कांगपोकपीदगी लमनुन थेम अनि न लेखिदबसी मणिपुरद लेरिबा पुनमकना नुवाइतबा अमदी अवाब सबसाना फावी लेंगा की मैकैदगी इमुंग अनि करी मतेंग पांगबा याबगी हैबदु सबसाना सोयदना पांगने हैकी माना मखतन है कांगपोकपीदगी लमनुन थेमगिदी नहन मा के हक्सांग पुरक्तुना अरोइबा मथौ मंगम पांगतोखरे nganthoigidi DNA sample gi matching tawbana matam khra sangkhibani adubu nahan numidang confirm oide haibadigi ngarang ma ki haksang porakhibani makhoi ani na thauna laina mathau pangtholingai de leikidaba si akhoi punamaki mangjabane amadi akhoi punamakna sapsana nungaitaba phawi haikhen su paus ta makhatana phongdorakli amaromdana modi gi sei 13 gi laingak ta awang poklam dam sakhot lambi da purapang ngamle Jitendra थमोई कायब लेबक थीब अहमदाबाद की थौदोक्ता मणिपुरदगी नुपी मचानी लेखिदबा दु यामना नुंगाइतबा मनि अदुबु नथैदुना लेरंबा लमदम अमदगी नुपी मचासिंग अदुना लेबक थीब थौदो अदुर सरुक यारंबा अदुना लमदम असिगी नासिंग इंटरनेशनल एविएशन अमदी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की सरुक अम ओइरे हाइबदु ताकली हाइना यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंहना फोंदोखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सही तरागा मथु लेंगाक पाइरकबगा मरी लेना दूरदर्शन लौब इंटरव्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर PMO साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र नाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हौखिब सही तरागा मथुगी लेंगा सही कया मंगम सानन लेरमलबा अवांग पोकलमदम अमसुम जम्मू एंड कश्मीर बो लेबा असगी मपुंग ओइबा सखो थौरांगी लंबीद पुरकपंगमले डॉक्टर जितेंद्र नाय हौखिब सही कया अवांग पोकलमदम अमसुम जम्मू एंड कश्मीर ना रेलवे लाइन सि करम मतम योरकदगी हाइना ngaiduna lakibane अदुबा हौजक्ति नथैदुना लेरम स्टेशन असिगी तंपाकी लमदम यौना ट्रेन सिंग सेनु ngame जम्मू स्टेशन असि इंग्लिश ngamaga समापन गो हुमद्रागा नि थुदे कमिशन तौखिबने अदुबा सही यांखै gi matungda प्राइम मिनिस्टर मोदी ना मियांग की बांग्ला नसि मांगफाउना हन ngamle masigi manungda बंदे भारत ट्रेन फाव लमथाखरे मांगना हाइखि हौखिबा सही 13 असि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मखा नहासिंगी मंगलान ओरिबा सिविल सर्विसेस डेमोक्रेटाइजेशन तौबा उरे मरम अदुना IAS अमसुम सिविल सर्विसेस स्टेट खरा बिहार तमिलनाडु केरला नसुम मफम खरा खतदि ओइरमने दु हौसकी सिविल सर्विस टॉपर सिंह पंजाब हरियाणा अमसुम JNK दगी मारांग कायना पुथोपंगमले मसिम असेंग डेमोक्रेसी की मसा अदने ममा ओइबिसिंग मसागी खुनाय अमदि सेल थुंगे फिबम काउथोलगा मखोइगी मसासिंग अवांग थाकते यौब ngमगनी हाने थाजबदु थाबक ओइना उथोपंगमले हौखिब सही 13 प्राइम मिनिस्टर मोदी ना मतम साना ngaiduna लाक्लबा मंगलान क्या मपुंग फन मंगमले मदुगी मनुंग अवांग पुकलमदम अमसुम JNK बु लेबा असिगी सखोत लंबिद मपुंग ओइना यौहनबा ngमलकपा असिनी हाइना डॉक्टर जितेंद्र ना फोंदोखि मांगना हाइ प्राइम मिनिस्टर मोदी की हौखिब सही 13 की लेंगा असिगी मनुंगदा मिनिस्टर अमतगी मथक सेंजा थुमजागी मराल अमत लेति मसिमक प्राइम मिनिस्टर मोदी की पुक्सिल सेंगबा लेंगा दु सबसाना उथोखने हौखिब सही 13 दा इंडिया असि मपुंग फाना अहोंग पुरकपद सिथबा अमत लेति हाइना लौइ है हौखिब मिरोल सिंगना ngairakpa द हौखिब सही 13 सिदा मपुंग फान मंगमले प्राइम मिनिस्टर मोदी ना हौखिब कयागी पिरांग अदु तैथोक्तुना तुंगद लाकदब मिरोलगी अनौब आशागी मंगाल दु पिरे प्राइम मिनिस्टर मोदी की लुसिंग मखाद लेबा असिगी मिसिंगना मसागी थाजबदु हंजिन हले इंग्लिश नि तरागा तरुक्ता प्राइम मिनिस्टर ना हिस्टोरिक ओइब मोंगदा स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया हौदोखि मसिना गवर्नमेंट की थबकता मपाल तांगमगी मुत मसाना मसागु थबक पिजनबगी लंबी एदु पीबंगम ख्रेनसु डॉक्टर जितेंद्र ना फोंदोखि अमरोमदना ईरान की F-5 फाइटर जेट सिंह की मनुंगदगी अनि कापखाइख्रे इजराइल ने ईरान की देशपुल एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट कापखाइख्रे हाइन फोंदोख्रे F-5 सिंह असि शागी मतमदगी लेरकलाबा ईरान की अरीबा फाइटर जेट सिंह की तेंगोल की लुसिंगमने एयरक्राफ्ट अमा मांगताखनबगी ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज इजराइल थादोरख्रे इजराइल ना मवांग ईरान की मिलिटरी नि सिजनब F-14 टिमकेट सिंह लान असिदा थुवाखि अदुमैनम एयरक्राफ्ट सिंह असि पार्ट सिंह वाटपन मरम ओइरग सही सांगना कंफाल तादन लेरक मरम न पाइब यारिब्र यादब्रा सिंह खंदी इस्फहान की एयरपोर्ट की अकोइब यावना अतै मफम सिंह इजराइल ने अटैक तौखि ईरान हौजु फावबद लान असिदा लेबा असिगी एयरक्राफ्ट नत्रगन अतै मसाक सिंह काइबि वफम अमत फोंदोक्रि मरासिदा ईरान की पैरामिलिटरी रिवोल्यूशनरी गार्ड नोमाइजिंग नुमिके युक्ता इजराइल दा सथब अटैक मनुंगदा लेबा असिगी खरमसार 4 यावना मिसाल निफु कापखियन फोंदोख्रे खरमसार 4 ना बॉम्ब मयाम पुबंगमी हाइना ईरान मखाताना फोंदोखियनसु पाउक्सता मखाताना पलकली अदुगा
ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ